petualang kami guys, nyari durian. Jangan kemana-mana, tetap di sini, oke? Terus langsung go. Datang dulu lebih anu, Serem bekasi. abang. Ini saya dinaik kan, orang rasa nunggu lebih saja. Ada sesuatu. Bahasa mikir itu sih. Lah harus dikamas sih. Mana baju? Terus so. Pakai leku itu. Nah, sama kau tahu. Bakal lain. Kau ikipan ng smoke kuat ni. Oke. Lah mula na mahami guys. Habis itu na sabi lus sa pala mamari ko maray. Pakai lintang tinggal. Sini narohan sini man. Bisa jadi hamil ini. Oh, itu aku Runanda. Malitik tu guys. Guys. Apa nih guys? Geleng adik. Tabu guys. Halo guys, agak nggak pilih guys. Mantap. Cara sudah na tu. Baru. Bendera. Oh, ini jangan itu, berbendera. Yang orang untuk dagat. Manis itu. So si Honas. Guys. Ito boleh so, belum tahu tu. Jadi itu apa? Habis, guys. Malgana. Dia benar tahu so diri. Galing-galing mai. Ada mana moha? Enggak so bangan. Suruh kita juga begini sorry. Ada yang bino tipin ni baca gabi itu bangan. Ada keso. Aku mau sebut ko tali nai. Salah itu. Tinggalkan lah tali itu bang. Untuk apa? Ini mah. Nampak di jam. Semanis ini semanis. Pas deh. Nah, bro, aku hanya kok. Tahu. Ngalat aja guys. Mana aja guys. Mulut kami. Mulut kami dah. Lulu salah kami jadi dah. Lalu sekarang ini sih. Ngaret. Nah. Ada kompil nama. Oh, dah sigaret mana? Kita lagi di situ. Ayo. Mula mah guys. Mengalat aja guys. Lima. Orang. Asli. Gatian guys. Gatian. Kau ratuin na anggur dah. Nak tolak sikit tu. Dia bisa. Memang di lebih dah. Anggur di murah. Kalau mani-bani baru ngali langsung pusing itu lagi. Ilo. Kalau nak keluar sini. Berapa musik? Bisa. Jadi nganda. Orang musuh bungkut. Kalau punut wala inang
HP ini tinggal hon. Tarutung nago. Betul mana lang araw. Tanglak ya, tanglak hindi. Ano ko kinatata? Kali mentah ini guys, jadi kena timpa kerakan. Ini lah mentah dia guys. Panjang-panjang apanya? Ini berapa terus ni? Ini mentah sih. Ini masih kipaan. Kena apa? Kena dibikin kawannya dia, mentah pun jadi. Kalau di kota-kota sana udah diperam itu guys, diperam. Sini nggak laku itu bos. Masa beta tuh dalam suli. Aku suka nih siahi muda dan gimana? Sili manu pakaian pirmat talahan. Sudah musik kan? Sebenarnya jam taruh jual lagi seperti itu baru onum sih taruh tunjuk. Akan pulangan. Oh, akan pahok. Ya. Iya guys. Mantap. Jaga jarak guys. Cuma 20. Asma duriannya guys. Ini 20.000 ini. 2 biji. 5.000 nang mau. Ada no. Berapa lah? Ada no. Di depan nanya le. Masih ada mga. Om mari. Nah, di horo mak perang. Masih Oh, beda. Masih pero mga Di horo mak perang, gua mengenang mah tak tungon. Ini salma ho ini. Tapi udah jago udah mudah kurang orang betar tungon. Nggo. Mamacing mira te. Ya. Ano na ni? Kalau pasing lah. May lahik ka leo na may laro tubo. Iya, pero may. Ya. Sama ni di. Na sa danay ra pa ma. Ni ani pinamay. Sorry sila. Kakak. Ano boleh boleh sabu pa rin. Papas lo ko ni gab des 10 wala tawo tong kanik lo. Dako pa buhat to, hilo ko nodo. Ay hob na ba do pala tuwat tunggan hinap pa buwa. Walang pe, walang gijuta tuinang tunggan. Ole pa bo, ano pa bo ito ra des 10 mula duhan ini. Ola lihat Baka wala tanggal 30. Tak salah dari bagus. Dah. Ini pinang. Ya. Ini beli na salu pa rin. Ma. Kita holo anak. Ini yo. Boleh mo ma. Maru be. Sali lo ang tuwi to no tulun. Ya. Masap kan. Long nafsukan. Hindi. Nanti buka mo sa pagkabuaro golo. Wala mo bula ka. Itu baru dito. Kapakat. Itu. Dulu mo din. Sekali ya. Kita nonton dan Naro bibi nagkari. Naro. Ay won. Taka no. Ini betul dah rasa je ni.
Itu nang naderangar. Tang tulak. Takot ni. Gope, ni ko rin nabering yung kupas na kayo pangalan mo si. Hindi, yung mga nagtawag ko. Ni pangalan mo si na di plastik yung kupas na kayo. Diyan jual ng bos sudah. Ay terlalu pel. Ang nilibig na Sono tarong ko siya. yan. Nakaroject ko yan. Ito nga tila tarong siya. Uy, ilan naman ni sot-soti. Ni ya tuiti ko si Tuay bar palayo. Na ito. Nang nenon nila. Mo to. Tinora kerja mo to. Kerja mo to. Maduguhan mo na mo. So, ang dami, ilaro ka ki. Meron duning. Iya, sana ilo raja, namang hala. Ulung buto siya. Nangarong butura sa jalo ko baju-baju kan tulikas-tulikas di bayang mo datong. Ini tak. Nah, aku nangarong tapi si berdua gelarong na buat bibi ko. Iya, tong lang sikit dok hera. Oke. Aneh. Dikit lang yung sila. Amang ko niya, bumi bupalbe. Hello. Telepon ko, ito Yan ka. lang do. Eh, Aduh, ako na si garis na. Paldo. Oke. Lahir ko. Wala na nakatutok po. Tayo ko. Enak do. Ah, kamu nih, kanasin. Aduh, pede dong anon. Kanasim na. Kanasim. Yan lang do. Nando, Mak Win. Amuk jadi na. Tapi kabar nomor tinuhong malap, madul mo sila na siyang mernga. Yan do bisa nyo. Uli tinggal dia. Dapat sinur harga tinggal dia di musik. Tuh lihat sini. Magsusugat mo yung sina. Orang malang nabuha. Mana? 15,000 masari itu. Oh, ada perang ini. Itu dah di karbi. Mak kaya lang. Apaan kalakat? Yan di luar. Tulas sana, si Wayang Musen yun. Palagi sa marjakat. Ini buat pemuda. Berarti sih gak ada nang nanti. Anong do sa pilibigi lang madaburo eh. Hindi na ngisi majaga sih. Kaya ni. Makano do ko si Paldo lamo si Paldo. Mula ko sulak di mula. Oh, di pa ito mabangalap tarutong yakan na lebe ko. Ito puas. Ano Ito pala tarutong. Ba? Pamansin to you. Amo yang mo yang ini rasa lahon. Isang mahitasan ko na kapatipen. Ikotuson. Asa galibering in usaha mo. Ha? Manggaw, mga Jawab na lang ito ang mahirap.